ha me pa na mami dia de ba kuzu ni ye be sere eye amanyofo no sensem tro ni bia ba na card da ne kom no pese obebusa bibia ye sere se enye ntokwa o ma ne kwa no musa de wom na won kan kire atiefo a ye ni China na se Korea na ka se authoritarian regime nti no ma ye kwa ma ye mra allow us to do our no omra mehwe ye koso na asumdue mra ye mpe basabasa o man mu wa de basabasa beba no police for ni soldier for a ene se bi betwam o de ka ba betwam emema ma na o mu gina soro se wadwe yan se wo bema ko fesi won enye yan sam nante no sisi wo bie mu so mami tie o mo say de mami tia mesi omo say so mo ya mema wo krom ha aye ma na omo won tokwaku bi a emema na ehese boss bo no tuatua ma na omo tuatua mema no mami tia emema na ehese boss bo no mesre na kura bi betwa mu oye kwazu a omo fo masem omo no omo nkoka ya de munya ya ma yemra no omo nkoka mami tia me dasi pi ana me so me dasi se de wo siti an sanka o ya basa kakra nke mmoa mami tia ade na maye I want say yes say ya na maye dey baby a kwa no class am say sure eche kakra oh ya no ma hwe me o sam no ba ho a wa hwe ase do sidi ntrene kura bebo enu ti na me ka kire wo say o kan say kokko sachi oboa me man kwanta bi sa bone ma ya me ba no ka asem kwanta bi sa me ma abo hene no chief producer me pa cho about so chenya me ya duma ye gina kono nso eye boko asem wa witi ya nyakubo shira abrampa Mamitia, me pesa me kasa che opinion leaders be. Okay. Now some of us we are into ministry. And I want to direct it to yana soft one penny for bimo. Okay. Say a domo di omachino. Yes re. A bread tree kasa binin kom shebino. This is 93.1 FM. Hold on. Mr. IGP say Ansana electoral commissioner eba be declare abano sofu bi obe shenkom biano yenchero and sanye mano eya dia edi basabasa ye eba o me na so mo kan ya mfa nti Davio ye wa sofu bi mu o ma shenkom a nkom hye no emmam ya to awie no na nkom hye no mmam no afa no mbesa shenkom declare say ebi mo kura wi abam ebi asipan provisional results na sha se ebeba bonte that is it. And because I'm into ministry, you know, I am talking directly to pastors and prophets. Yeah. Odiphobia obe shankon wabra yen declare bano IGP me no. All right. Because you were domo edis ankrofo na tia obetimi ya commanding nipa ma ye basabasa. Ye ni masofo bi mu a ya promise wo mo se ye do ombeto committee bi ano ene ade enti o ma decide say sempa yo se nyankuma de osa kwankyere osa de bi ombaye bia se nkomse bi o ma hye no ebeye adwuma no ombaye yesre wo mo na me da bia asema me kan se nesi nyame yadomo a me kofi abije me ware. Okay. Enti yempe basabasa bia wa ha na fe ya me menya me dofo ekọ wa no sabia buru sabia nyado atoma topa kama ni ebe ma o man na se yesre asofo panifo bi mo bia woni din se say no sadie enkom se asia kosu pi no mama nka ya yesre mo minister na kasa na IBG ai mo hyenkom no bi hwe ye wadifo o mu huna de pa o e wo krom ha ya yenyamedwuma ache aro mo nkasa enti yesre baby ankom se ni bia kwa duru no baby a eniema duru no yesre asomdwe enti mo sofo bi an hyenkom biam na mom so sofo bi hyenkom a madwene mu ni misusuye mu no IGP nche no yeah that's nyame hira ye nyina Dr. Ekufu Dampare processor dom so safohene minister IBJ say ministers of God some of them yeah enkom shedodo na wo mo de abato na wie ye no mo ba be hyenkom ne basa do arrest them na ye mamra no nya adwana on say
Minister, me no ya adwen. Me kai se na amese ye Sompa Nkomo. Ma asofo bi ne yire eba ha se nom. So hu dom asofo no mu din na chi ba ha se nom. Kakra kura mpo no. Na wo mu besi be ye faule. Ni bi no mu ase na o mu firi hefo. Na hwema ba wa bi mo tese. Na ye mpe no mu akonkom wa bi e de gyina ni mu ano mu. Eye mu so kura mpo ye ka me ma so a. Ya ka se yenkon so amoyam ho mema piane yakon agya mo we kokora na omudua anfianfia bi nso so e na yempene no makwa akoye chinchine atwan omukoye sa na ba sa amanfo nso ejinja wo mu no mu ba e ba ya ba so mu mama yi afa nche no mu kona wa patafo wono aba bedi aba yansafo entie ye futu semi ena wie no mfa mobra se be ya abato ye boabo ye ho amachina da ye wram abato ni mo ene na chi no ye betimi asenya ye nkwa ne ya hoden ene ya somdue ama bibia nso atimi akoye di ama yense timemufo ebusia ye ba be kwa homa no so ansa na no ma ye na ye nua no mo Facebook o ma ba ne bia se akwasua ba kwadwo ye da se papa yes anso ena eye message rewa etu ahene echia yen ye so ba Ernestina so chia ye medofo ye so eburu Obapa Christy ye da se papa ye no kanfo o say thank God it's Friday na sanso ena ye nua ba nana esitwumwa enso ede ne de abaya da se Sompa Nkomo se ye bola Lion Rock ene de eba mamena womo makana simba cho Filippo kwa Prekese also yeda se Barbara Sariando na afema Mercy Miller ene edomo akene nyina sante ye fra ne se na sante mete ne nka chakakra ye chia mu nyina Facebook for ne YouTube for nyina ye chia mo ye kwa homa no so ansa na Bishop 75 Enterprise bomodia ne kokje fie papa bronyan ehwa ne ye to Abis Plaza ehwa ne ye to komade ne asomade watches eni chain ni ahodo nyina adwoada na papa ko dimi dwa e de akwa ye yire mu ne adofo Etemrom Kumasi ase ye be ade share market ne 0598 585219 Abis Plaza ko empempra de papa ne boda from fie bosome na so Leicester Ghana Limited amuase sanitary pass ye kan Yazz de a na entimi emwa kona kwa dibi I said you told be besi what dey acheche niema so niema bibia be koyi wo mu no so be bo ma ehuma ye hwe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 hw
neko pebi tuton holy mosquito spray ayen tuntum spray e man tontom obi ankonko tobi eno ani sa okotobi kotobi ekum wanketenketi ni nyina da ye wo dem no unya bie betimi abo 03 who spray so 15 minutes ansa na wakoho utupuno ni mo a ansa na 15 minutes ansa na wawura da nim akoda na wa pa won asem kodam dia na se wow bibia nyo 032203763 empenyufo bejo so ebusia Sompa 93.1 FM Sompa TV benyufo se yemfanto obi anim se bia wo hwe Sompa TV no na nansen onhye da hu ne ya empenyufo ya wonom na hwe ye channels ahodo TV stations ne so no sesai kakra ba won dwumadie ne mo eno nti amatwetwi kakra ba bia wo hwe krampa na twetwesi ana se bi krampa wo de ni timete compacho ye da so ye adwuma de ane se obe risk ane odiko da no omomomo etimi nim hu nim de mo hu nim de no no ma be risk ane ma se be ya new Sompa TV won sabeka no etimi ahwe yen wa bra yesom na yenya aketuapa 21st clinic sciatica expert 50 branches ewo omaimu 21st clinic kumasi ehwe overseas safari radio and now be hu yen kranze be children's park ne sunyane ene potemo dodo na fuani kire ho massage papa bi koso machine treatment and so fuani kire mu na yen hwew the opese wo ye fa hwehwemu bia ho scan doctors na ye ready laboratory test ne ye bi umbe yini nyina ma kama 311 311 0540
311 yade bia so yetu ase e wo ho miso free drink ni 5G mizan bro nyai enwa na die bro nyai pacho mefia ye beto bia che yadofo se da ne hyehyɛ obia no wa bi bra wo pe miso free drink ase anu abamu nsuo na ya twetwe no conservative bibia beye neje e to bi fa kwache to nsade afra wo man pacho eya no amomu bi na atimi ahye ne mo nyam 0246 270 0246270221 Miza 5G no so energy drink ya eno so ewo ho bizo nua no ko pebi no ma be show ko na kwajibi wa ho ode so wa bra onum ya no atiasi se kinken na wo ko wanim na utisi ape mpacho free ya na utisi a na wa mu wasarako ba unisex bro nyai eho ne ne nkoda no ye manyina ye kwakwa ko wuram ye ko tontade ye to bet ne ye tompaboa ne ye tochei ni nyina Sompa hema ma me sarako ba ye pon ya ye nyina ebeko Obenrom Hotel no ne Sompa TV Sompa FM enedi enhwe ne mo se wo pen necklace anasa wo pen spectacles wo pen ye de ani chire mo ye de ani chire mo ho se de hye me sa wo de wani chire ho a won sa beka bia ma na blo so lazy ahodo ne niam bia so jabe ne frɛ 0244 797215 0244 797215 and 0546 242953 Sarakoba Unisex Fashion and a year count for the amount express group was so according ye tu kwan ye tu abawie ya me tu kwa kwasi broni prom ye kwa ko sua de ye kwa ye adwuma sunya ne tama ne bibie ne pacho ne sese ne bi wo ho abrochi kro bia peso de wani ukoso bia sua de kwa ye adwuma na so kodi dwaba na do 0249 000448 0249 000448 Obo herbal medical research center Adutwumwa ye last talk ho na ye de ani kire ho no mo a obi anfa na ni kire ho ba akoma ho yade fo ani kire ku na ye wo fo ani kire yade sa ho dwumede fo ani kire moja e na afen so ntini mu dwumede ahodo no mesro bomoden a na efre wonom e wa ahomai so na wontimi enche bia na oya yira kwan ye 0257 472506 pacho bisi afon mehwe alliance no fama ye pese ekọ afrefo no ho kakra na wo so de omo woka no yetimi ede ahyehye so na Prekese powder ne ode herbal bitters no so ye di nsuo hia ye di gu nsuo hia medical research center so ye na pacho nya bi ebetimi abomoja ye usisia ye nya moja sisia obiam pebi abusia 0257 472506 Lawson Beverages Company Limited. Delay my capsule. And I feel Lawson Locker Mr. Meseko pebi na to. Heba Mr. Oba ya che. Ya dear, open so wa ya adwuma no so a che. No way and I come for the ama work. Ko pebi. Omo dia pharmaceutical shop will be a mono won sabeka bi 0242 133577 Liberty Conference. Ye kwa ko bompaye. Ye kwa ko dimpaye. Ye nyina de ani chirem. Mementa ya ebe. Ye kwa ko bompaye. Ne na wotwe so. Ene na wotwe mienu so. Pepepe e wo Jubilee Park. Ye kwa ko bompaye. Na ya hwe ne ye de onyankopon obian fa nani enkyere ho de amano efri eye January ebesi December wa ho ye ne a wa boye ho ban de a ti o man hene ye oduboache ministries or ne food for ye nyina de ani kyerem ye ko bompaye ya wo ba minister Moses okay ba minister Kwaku Jesse mama Esther minister Kwame Jedu Kenya besi nyame chema me nyina ebe bi 21st December pachobra ne bra be ye nhira Faith Homeopathic Clinic. Enrollment ketua. Me say honamani die nyina. Fu ani kire ho. Fu ani kire ho. Asma yade. Yade bia. Obetu ase de ama. Na fu ani chemu ahene makokọ ben 18 ho. Ehọ no mo a. Ebusia friend 0244 583859. Na yenko mpacho ya ready ana mama yen akọ yenko 0551 931 0551 931 afi 0548 931 about so no ho nsem kakra ena ye agye efa asomdwe ho me do fom pa chọte menka
Yamuaha, Yamua Kwaba, Di baby, I can free. Yana, Minia Papa be Abrotia. Abrotia, only have a Pizarro near the King, so police station at Chihuahua, Yachia commander. We have our baton, Chief Inspector Mess, our baton, can put my prayer and Butu. Now, I mean, about Lafako, for me, Fakonia, so I mean, Chama Janet. Or a drugstore, I would trust a bank in Chama, Sabri, Uba, him, yeah, walk here from Sompa Nkomo, about Jenny Franco, good in touch with Yedi. Now, about Rotia, Asunji, yeah, Daud, Canon, Panica, me say, maybe your 2-4 ball, Pampano, not say a Hogiano. We are so. Sikan pem la unia sungia nyadia usikana na se wiye yo no e de wiye peyo e tie sere mabu titru aya ya na me admo tran ko na je ba e de nya beduru e tie asungie so ba to aba sanse ko to aba ne tena sungie mu a ye wiya ba to na ye juma ye no eno an ye be ye saye bia no ba tan saye be ba na nyankopon na aka obi akoma na wo obi asi no ma bo asasi so e che nyankopon e sima politician bia en se kutupa mi aba tijaro kinke sumakrao Yada se asumdue ena ehia bra na be kire wadwen ye wo be simenum ya de fa afrefo no na yetimi akoyanim ewo eye dwumedie no eso ma bibia so atimi akoye line sem se ba kope ena eye dwuma wa hase no nti line 1 yenkoi me pa cho me mo aha mo akwa ba odin ba bia kasa free me dofo. Good afternoon. Good afternoon Sampa cho odin ba bia kasa free. Because I can cook. Pacho yo my NTO. I Pacho say. Oh. Asa. Yen fa foforo na yenko yenim. Ai. Yenhwe ne mfa we say embra yate ye be hwe de hu dwuma wa ha say 0551931931 me do fon pa cha kwa ba odin ba bia kasa free. Yes, no. I'm right here. I'm not sure what to say. Pacho radio cry wa ha na so e. Ya ko ko ado. Ya was ne program mama se dia mai. Na kakra me kan say. Many near my connect, I see me flash of one. It's so much your more no in you and actually a question. Even I one Ghana. Now it be emotional. I agree that I do the man. Not a next some interest more or more generation. Yes, so yada wase me dofo forward drink refa 0551931931 wabra wo free. Hello, good afternoon, Di baby akase free. Good afternoon. Good afternoon, Saudi baby akase free. Me kasa free Christia. Okay. Okay. You may say abia about to ebeti. Woni bie ya betu na asumugi. Na man okura olodie OBT wardrobes no ebebo omutiso. Okay. Woni bia na ba jo say bisa and sane dra or election na mo ye no. Ma di. And so ya jam pese. Ya se wo de time chuku nyame ya adom a wo chena da de won bia no montie sompa na monhwe sompa TV ye de ho nsem nyina beba beto mo anim na bibia so atimi akoye aha eya wo election house enti anyi wa fidie ne mfiri ase no na bibia so entimi enkoye emfa emma ebusia ya abato eya adwenkyere enya ntokwasem enye gidigidi me do fo mpa cha me mo akwa ba odin ba bia kasa free. Hello. Hello. My auntie Udi baby akase free. Good afternoon, Pastor. Medicine and capsule do it. Pacho the most power ye mo tu kwa mo de nai. Na kan kaya sweta ni ano mrantian. O ti ba mo to ga na ti o ti ko ga ba na tabra. Kata wo di ti. Kata wo ma no papa o ma. Ndi ko ta ti den engineer yo. Ndi ye stre ni ano mema. Especially mema no mo ta ya. Tau ni au kwa tu ada ya dra ti.
Well, so few, so that's you. That's the question. If you are training on Mama, yes, yeah, that's a magina. Yani sopa wa futu awo den so ama. Ai mano na ya ne ye mobo ye ne nkwada no. E ya na banto kwasem a ye na ye ni baabi jam e man de kitikiti no matoto nwurem. Obato abeda no waja oba ho. Se wu dwane ye ja no ya na ya asem yenko yenfa last caller na yenfa ne nyina ensi na yentoa dwumedie no eso ewa hase nom ebusia nyame ya adomo a ye hye obose Sompa TV Sompa FM de ebefra to se pane anapi bia wa abato no no yenfa enkame nti no ma wafidie no nkoso a ena hase nom na bibia nso entime enko enfa emma yenfa ensi hase na yenko ye case no eso ba kwa abaso nketwe nwuragu no so medafo mpacho ka kire udi bia bia kase free. That's only favorite. The favorite is Eric. Pacho e fra saying. Open Eric. Your brother can Pacho yanko. That's all about the evening trouble. But we are never number one. Blah. How would you show to the move? Na me abu asia ma e bi kruba na number 4 na number 3 ya you mo afirmu na me kotima obeden Pacho wa wo baby abeto akono Pacho mani nhye wutirim my influence na we was the politics na ebe o ma hene tenase na obe wa se ye pasumdwe enkyere obi baby onkoto na aba na mesa se de susumgu obi so awi ano ozo kwa toma ho anwani eno o se we na masa na abeche mesa mechia wai ebusia ma yenkwa ye case ne so Bismarck ansaboache yenya so ena ofri ba ye na otrese na na bi edinawu na na bi eye ne bukata na ase wachechire ne nsa ede ato nachi ena wo twefofo afa na ti kode awura nanum waye timfo to minute no oro ne kawa ede afa na beti court order in court enefie bibia betimi esi na baby efri ba no so na ya asem doctor so nsokola nso de mikro mu Bema Pacho me mo akwaba. Na mami. Pacho huna muti saying. Na Pacho twene microphone ko na say stretch ni mu too much. Ye hwe na kasa kese ma ye te se bema o e bema. Sabe ya watutu anamo mu de wani a kira say no ne de na chese enibre has come. Bema kwa sorry ana say osom na no ma na say oye muslimini. Kwa sorry mami. Ya temo fa twa kronkron ma ne ntem emfa emma ye som ne ka we edi machi eye me. Eye me. Odin. Me Bismarck. Me shabose. Brahma ba Sompa Nkomo sui. Brahma ba Sompa Nkomo sui. Dwumadi a ye di asem bi e beka de afa ho no. Dwumadi a ye di asem bi e beka afa ho bia. No kretro do. Kontomponim. Tierade boame. Order you go. Ana me da se. Bismarck. Mami. Pacho ya ne atiefo ne yahwefo nyina Sompa Nkomo for ye crowd producers. Esekasa wona wode wasem aba na yenti omuwa ebetimi no yafem die yetumi so ne yebehwe ede aboa amoakoma ato yem de na de wonam de maami ewe de boko am se nana akwasi amoa oye se wade mebetu kwan oye hwan nana akwasi amoa ye hwan pacho nana akwasi amoa ye ohene ewo ntotoro so be kurokitua bi aye frɛ no nyame beye aha na se nye ntotoro so kromo first de no wo kromo ho ba sisi ano ye yi na firi wa kobɔ no ohena nkasa wo nyame beye kronim ntotoro so nyame beye yes yo intino one me bra ba ko o UK di nkomo se obebo ame nanka o de matu kwan because o de nkofo tu kwan na ye she dwuma die na ase no mfiti ase ne de wo frɛ na na wafa bibia ye okay bye oji ni sika na obaji afiri eho ni wie ye no afi wo frɛ no kra na opa na wo fa wo frɛ na wo mfa saa oji sika no so no so de be tu kwan no next year on the 11th na mfiem yenu nie na sisi ni de akosi ni se wo de passport amaye so de na kire se
bibia ni ho se wo de betu kwan ni biom enya ntonso enya ntua wo pe sika wo fa ye sika so ma ye so a to mame mate mame sika enya mo sika nso sika ni nyina fa mame na me ba sesia me ba ya no na ya to aso emsia ma yenkoma be ma bi atena se yenkoma na kwa aba mra me dofo mpacha mo kwa aba ya ena wona mo te sen yankopon ada o ma ne time herbal enu panti mi ho den pa aso yenso boko de yankopon adumi bia bo yenkoma simedu no ye de ama yo de di kan meda wase ene akonya soronko a odi ama me ma atiefo ne awefo nyina akwa aba e de ba time herbal center time herbal de so tie enka na chese e apomudi hu komotwetwe na no ena ebra so se de apomudi hu komotwetwe ne ebrew ne de ya adwa hodo a eno wo adwama so a etimi bo tu yare ahodo bebre fi ni padua mu no abetu dwa no manfo atimi akopa bi anom ne no atimi atu yare ahodo bebre fi ni padua mu ne ni padua no atimi anya ahoden ene da ya adwa hodo a mede nam eye TIME time herbal measure sa adrowe ene ye fe no kukubuti a osa ho bopa enyi de biada adrowe malaria fever adu tetahwe se wutim na so yare no eye atidi nko a de amepa chow adru American farmer no eye time herbal measure okopa bi na sa wonuma eno beboa ama wanum a ato a wontim enide okatrema aye wonyonyo ensuo kura ho ye odin so obenum nsuo ne paacho wanum betimi atoso na watimi adidi atimi anum nsuo awo aya na ede wa ho hye aya na eye wokoda kata so wontimi na omini kota ha otena ska kra bi a osi ananse achew no ni nyina eba beja wa apaso ye nyina no eba beja ya bra wonum TIME time herbal mixture no eni ni nuanom aye from say time herbal meshana time herbal capsules time herbal meshana time herbal capsules no Adutwumwa so time herbal center yankasa de abadwa so na no kwasem ni ohwe djuma saa ndru ahodo edi mani padua na eswoni ne kwanse yaka kiro penfo kan ya wo mo ose bo mo chiche ohoyi so free so ase be ka kiro so dan chime wu a yanyina chinje evi so ono na wo honom time herbal meshana time herbal capsules no immune booster dro mechire for immune system support so nya surgery bi na so no ma no timi eboa ama wonkumwa no na e from say white blood cells na e ko ati yare yahudu mebre na say e make sure say ya ade bi ani nipadua nim na befa kwati kwan bi so abaram na bepa mo mafrem no so nya time herbal measure no ana ne capsules na no ma eno betimi aboa apamo mu nyina afi nipadua mu na nipadua no atimi anya ahoden afei eboa ama immune system no anya ahoden no na be ma sanso asisi o mema esemu oba enema bekọ kama e wa hemfi ho no me patch number adi juma e wa time herbal center no e 0244 417 669 0244 417 669 adrono e TIME time herbal measure no ana time herbal capsules no sinam dey kan no e for immune system support oba de ebo nipa no ode saa emo we ye from say nkumwa aye white blood cells ni edua emu say eno make sure say ade bi ni padua mu na befa kwati kwa mi so abaru ni padua mu nte say empam omo emfiri ni padua mu enti ni enti from say nkumwa no say de bia omo gina akono omo okun omo make sure say ni a eni ni padua mu no emo a ekun yes emo a ekun enti from say nkumwa no pepe na dodo na from say enkwamwa enye enkwamwa ye hu nsuo enti we ye from say nkumwa enti mpacho eye time herbal meshana time herbal capsules and bebo masa nkumwan atimi anya ahoden obo no ma wotim so okondem a he aduru bia bi wo honom ade se wa antese ye bo aduru daru obekwa akoto bi sesi anya wo a eye nkumwa ahoden se na aba fom enti eye time herbal meshana time herbal capsules na no ana ebe bisti onkumwa no mepacho ama omu anya ahoden basa yare bia entimi emmo rua ni padua mu afi ade ba kwa ede wo sa aduru hu se ebo ama nkumo na nya ahoden bema bi won ma wotimi esanse ne nkumo ahoden sim aba fom nti aya na wo hon motimi se ensansan bi na egugu ne bema ho na eho ye ne hene na otiti afei ensufita bi na efi ne bema mu eba obo won ma wasimi de ensan no se nke egu hu kwa na nka nya mhene kura ka mefa ne saa na eye ne hene na oti ensufita ne ba na ma ne bema nim so ehyehye no obo se ogu nsuo kura na dwonso na emaye na ne bema mu ehyehye me pacho eye time herbal meshana time herbal capsules emprempen ya utimi ya no odo ani chem herbal shop chemical shop drugstore bi e ben wa okwa so per time herbal measure no and asset ne capsules no broni say prevention is always better than cure bambo atrimo hoye aya na ye echen resabo kitimanti sabre ya utimi no ye ndro is open do pa to odo ani be chem e wo Kangen herbal shop ye wa atonsu Monaco Junction ba konso e wo embrum Abidjan house okwa wonsa abeka bi afi no achi odo ani chem e wo Dani farmer Kolenak Apedank
baseline pharmacy ohono so kwa onsa beka bi ozone scamming frediments okwa onsa beka time herbal center yenure bi na won so wetimi akonom na won so anya apomde mapa obabu on ma wotie mi osi ye adrei minya kama kwa koto bi na so bro kasai aso kasa mema nkwada bi time herbal center de sense ye adrei manfo nje adrei se na be matimi num sa anso no ye oba na wotie mi na essence won kumu ahoden sem aba fom nti aya na ensansan bi na egugu ahemfie ho na ho ye ohene na tia ni se utin ena pepi na dodona friends enti de no enti de wan hwe ya obetia be kakra no ebe ma ho nyina ayekro ye nyina nim se ne ahemfie so sifate ahemfie be bia in fact ehotwa enti oba de ne oba bia ne oba ba cho so obesisi wa ahemfie ho kama na se ohene ba ho na se o mfiri ho enkwa ade se wanum time echiche ba mesha no na time echiche ba capsules no ena oba ebesisi wa ahemfie ho kama oba bo no ma woti mi so gina kwa ho ana se o dress na wonam kwa ho a ne ho fefefe wa dress shepe nenso bra be ma de be ko den be so ni be bibinum pampe bo afa be ma no so ne tima ne be ma krampo edijo oba de wuti mi amepa cho animguase de emfata okaniba na me akwase champon ne ameka se fata ne nia on peso banum time echiche ba mesha na time echiche ba capsules o se na no be ma no ye bibi wie no ko e no so ofre na wonfa o se bibi nkoyi wa himfio na so o se ofre aka cho inte ye time echiche ba mesha no and our time echiche ba capsules no kope bi nanom na no betimi aboa masa o how we nyina timi afro number no and we screen 0244 417 669 0244 417 669 kope bi na nom na ebetimi aboa masa o how we nyina atimi afro mo ba ensu bia ne fru asa wotena se na wo sori na wa nya ntoma si bi antwa wase na da ne nimguase no ni nyina ba beja ensu ane fru ba se be de pampan bi de achi no ebra obenum time echiche ba mesha na time echiche ba capsules no enu betimi aboa masa o how we nyina atimi afri ho no ba nso watimi adan ho sesika no beje cash no so onsa be kan adan no nsa no nsa be kan me pacho anfi ho e kan obi nti eye time echiche ba mesha na time echiche ba capsules no ba enu na etimi esiesu na ba sa be ma no he oba na okwo ha ne henye krampo obesa nso aba na mum se adwuma yi se oye na oda honum oba bu onum a oya niwura ni wawie no osidufachie sa onje hom niwura ni wia osimiwura wawie osemawie no sorry ebasa emfa nije emma busuanim adwuma de bra be man eye na oba oje hom mo piafo bi mra biem ebasa be man he okwo na oba na okwo ha ne henye kra obesa nso aba biem na se bra oye oda hokija me pacho emfa anije emma eye time echiche ba mesha na time echiche ba capsules afi time herbal mesha sa adro yi de eyedo dada adro we ni tu ati di ase empenfo kan ya wo mo osi dua nya obe wo ne ntwa so num yi tu ase eni nti so malaria so betu ase eni ade so wanom time herbal mesha unya bi na se wonom a eno malaria nti se enso so kra se ye wani su ana ya ne brew afi wa paso na ye wo ya wanum na ato ana wontim eni de otina ska kra bi a na se ohunam akwa na otim se asa ananse achew na ohunam akwa etititi no e kire se cholesterol me kire srade no ayi bebre wontinti moja entimi ni afusane ewo nipadua mu okoda wontimi na wo mini kwato ha na wo mini kwato afi ade ache hono a wakọ adwuma ne ho ana akọ akoto nku e time herbal mesha kope bi nanom na no betimi aboa mama malaria no me kire atidi no a ahya so ache emfi bebre no atimi afri honom aya ka se okọ herbal shop chemical shop drugstore bi out wadu din beko eye time herbal mesha kope bi nanom na no betimi aboa masa o ha we nyina atimi afro number no 0244 417 669 0244 417 669 afọ bible no mebeka na enamienu na miensa ma na bosumi aso a na obi atene kan ofie ho no obebo ne nsa no sa be twa adwa akamu sa mepacho ma de aye calendar ji wo market wo so mo obi dabi enti pacho so oba de wuti mi na so bebu nsa sumdwe kwan so na ohaw bia eni akira ene na da so wanom time herbal mesha na beboa ma oba watimi abu nsa asumdwe kwan so onase na tatai no empempi na malaria eba ni padua ma etimi sa ohaw we ba nti ye time herbal mesha na betimi aboa amasa ohaw we nyina etimi afro aya aka esempenifu kan se mi se so okate wani esani pabonefo atwa ho ahia ohun ni papa etwuma akọ ena no ho chinyefo wate odo ni chim herbal shop chemical shop drugstore bi akọ also per time herbal mesha kope bi nanom na ntu malaria na ase time herbal mesha na time herbal capsules no na no mbc minister be ma insist oba onso ntimi fa onsan siubu enkasa mpa onso uyo oba sima me do bibia asesa mo je bre na muti time herbal center me gidi said asene ye besa nso ahia makrama
Yada se papa ye be me champo kwa no achi antificial ne doctors ne adwumafo no nyina de amayen. Ebusia ye be ko be ma no so ya ma ne pen ne calculator wa hase no mu a eze scan nyina me ho so obobo so mako nti ye nyina hase no mu nton kram na ye mra no na wa hihye ne nyina kama ya ka asem na timi akwa wa no ye ba sese wase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho a waya stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no emo ye titiriti mentumi pon sorry ba na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me se natural health for bi bidrobi omodiaba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo ko todwene waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroyi enya mapemfo ema wo ma nofo ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Destiny. Away this year market. You go for from Jinyameno, Yanani different type of Jinyame, Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femiche Papa be a dummy comb. Share Beshebi Femibango Papa be a dummy share. Yatete Yamane, so Bibia or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton, Betobi coche, Eya Fofo la fo Yatesu. Black at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So, what about what your papa piano? Who you want to say? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to go from now on to me, but to my dear one pen. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no national bottom. If any give us cold capsules. Say yes, see ya red the walls. You cold the do nip a dream when you now put sa a mamma and my winja will name you. Give us cold capsules. We'll go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do cronquan ever. Give us cold capsules. A painful a batter one more menu for an inquadawin if you do me.
Prekese ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hianye pa enye Prekese nko nuaban ne haban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa Prekese ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye Prekese powder Prekese powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya Prekese powder to Kingswalk herbal ne Heroes herbal Accra Okechi drug lane Dani herbal Kumasi Mensa Takrade Mose pharmacy ne Green Light pharmacy Sunwane Cash and Carry supermarket Asantwa herbal ne Bibidro depot Techiman Sewa herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisiya redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo we. Sweetie, maybe come on mama Adutwumwa. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the only fear do me. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hello. Me dey Groflynn. Wonu mu atu. Wuntumi ni di. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eku atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia Groflynn herbal tonic. Aye di koko aje. Emani pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi. Groflynn herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Sa wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkratu yi atum. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Somebody here. Okay, yes, Nana. It's affordable. Somebody. It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa diapers, papa. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aje wi awen sei. Minya, se me kaya de free SHS ayama me ne me ma wo hu. Kami hu ne minya mpo. Esan de na na do danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ani, me kai pa. Ne ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa nyina be ko school. Ekosi se na na do danko
Akufado and Dr. Baumia at the free SHS ebaye. Sisia me mamiensa, coffee, esi, and kojo, and na kosko kasia nibi. Mania, no one in the Yanomoeka. Almost a mobile than such a bebemo. Ebimoso mobile mobile, Ebimoso mobile mama for be at school fees nibi. Hey, I'm a person your margin be a mo. It's just a wine into ya. No one can free. I'm a person ya, any binu, a sinchain. No more side on connection man. Any protocol in semi. A safe free SHS for pay I am by koyo. And not to know see a boy a woman didn't be a say. You have free SHS on buying. Na ya no man bamba say at the papa. Nanado any Dr. Baumia at their brain you. And you free SHS for Yana Mamma and go for senior possible. Nan so say dear. It is possible. I feel way. Yet so about the above free SHS on buying. So Dr. Baumia, #1 on the ballot. And this one, my sister spices, they human sanoma. Sister spices, Emma. W and yes, no moon, so when your sister spices are a man quine near Bomu, ye mrekaki, ye were dear, ye are upon quine, upon chain quine, a given quine, Nantinam quine, and your Bomu said, to say the yaw air can, ye were sister spices, rivers, a hood be brave, ye were chicken, goats, fish, beef. Enna stew, nini na so ye seasoned powder or the jene in toast, garlic, any turmeric, enna aye, enti emma enquine abomu ye for na eye denso, enye na wo store dodo na mu. FD, I just didn't cry toya to me. Babaji. A last light products. You be the Prekese pie where do Mrs. Anoche building. No. You Alaska Star, a sea why 1 year. Would you do ma? Also Alaska Star, na bonsan, you are see one. So a distributor or your marketer. The better be never tongue. Abanya Faso say be brave. And we are see my dear any fecran say. What we see you who now own some way and soon kakra. Sebi wohosa ene na me kan for last light deodorant spray amount so person wo gi asema me kan dia yen kwa bonten yen ko tie omo use bi da no omo so anu no asem. Luxelite product is the best, trustworthy, 100% sure, no pimples, no rashes. Use it and thank me later. Luxelite shower gel is the best. It's anti-aging. I recommend it to you. Luxelite, you deserve it. We use Luxelite body lotion at the stra. Nam the stra we are never use ni roll on at the IM motuum. Luxelite. Any patron to me use ni pakoko to me use Luxelite. You deserve it. Luxelite. You want a body lotion. You want a shower gel. You want a roll on. You want a deodorant perfume. You want a body splash. Luxelite. You deserve it. Ojo, that's oh, foul. Coconut I am team. Anyway, if you Mr. Pins. Oh, this may not do. Test view or any capsules. So the mawa. See you cuckoo. I am team. Wifey menstrual pains in a tenant. Medicine and say wifey yare or choir sabia. Every must say when you're malaria. No call ya no mammy Malamix. Me buy an and ben Malamix see wifey. And you don't know what to see say. Look away Yamaqua. Or mammy tonic be.
Bra, Mrs. Say, me share you. Hey, honey, into a baba na can want some son. Oh, baby. Oh, baby. And you were. Senator, open for about time. All my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for said Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. Ebusia mayena munyina mo ase ema mo atena se biem Sompa TV sunie eye Sompa Nkomo dwumedie no ena yeguso ayede ma mo no dwumedie ni twa de afa Sompa 93.1 FM ewo kuma se ha fei Sompa 90.7 enso efa ho ewo nkranza yedua beba basement na na atena se a nensem wode etu dwa hwese na na ye frɛ no kwasia mo a ohini bi owo ntotro so and I will say I want a total so kura be ase nyame beye na wachimu san pacho my entio sansa mo a wokan nyina afi be mu na siye started 2022 and I will see ka say na akwa akodim sika 225 million akodim 225 million yeah. Okay. It's a 22,500. Yeah. Okay. And they saw the na bro, passport na bro. Yeah. And the sikano so I say ayade away. Sikane de o ka sikano ho asema mefrɛ wo baabi me yesi sa na obeka. Otu ho na mo kodru hefa na anye ya na so ma o de passport ne bro. O de ko embassy hono. But results o mo de man no de eno de yenim say omo kan say ya na omo kan say osade yeko Canada embassy ma yesa akoye submissions better no so results omo de man no wanka bibia ankyere obia ntino akire no me kra me yesa te sade anka ompe because Dubai na me wo ntin ka won san ma me omfa sika na ma me na me nko back na se wono ankasa enya ntotoye na nka won fa me nko bet still na no o kan ze nya butra bia me na kola bi wo ho your friend Phaser me de obema Phaser be yesi Phaser no so no obe friend no so no obe kase nya butra me ne na edi ho nkomo sese ono so obe kasa afi obe friend na akwa bibiti se as a woman pressure afa no bi tie ye den kwan be so na fa so wo hia wo hini kwan am fa so hia ne se madam fo baako ewo UK menini nyana na ewo Dubai ho no enya kwan ko UK to okwe no ye se obebo am na nkama ba ho nti 2021 mu ho be October mu ona ofrɛ me se ono so na damfo bi adi na bi hu adanse a kyerɛ no so ode nkofo tu kwan especially UK pa nti no opese nko odi ni nua ba akɔ efrɛ nata eba ekɔ ho no mo nti no ebe ka no ho ho nti opese nka me ka ho na ye ba nti no ete saade a ye be ye ne se na mso sisi a na ete saade a na ne agye me kɔ Ghana no no so okay nti no ye di nkomo to the stand say o maame ne nana no kra kasai na che se nya sa kwantuo we ya pese otukọ UK na ka wo Dubai Dubai on man ka me o buy what the say wa ha abetwa me na ka the next year next month 10th no me twa 2 years UK nso enya amaso akọ try Canada no so amfa ofa osika nso so ma wa akwa ye boachi bidin abusia ye behwe na yakọ nana ne ho nti ese no sika no nko na wo hwehwe sika na me hia me bibia ne ho na wa amoka bi sika o de ma no nyina no ana se watete bi afri mu sika me de ma no nyina no because ye call UK embassy wono visa fee no 3.5 o ma yes ediska to Phaser no ATM. ATM Inti ya de ne visa card ne twa inti no
Hornom no or my chair whisker no but Canada dear minim hornom bia. Okay. Ebusia my yanko sister spices. Didi peche. Yanko pebi and tona yeni di Kono ko to bi bro nyen. Acho enu an ye de aduane. Aduane bia. Be ma bia ni be ka fia. Yes sister. Aduane ton no. Obia nko pebi ton. Mi abodwa man so abuso e wo 0243 535025 na wonye wo so Groflynn mojedro oh numbi obia nko jibi ne Groflynn enu an ye de aye nka se mu ayemre wa Sompa Nkomo se wudua so anya bi na enti so wa wo na pese ho ye fa eye Groflynn pese o teti wo kunu nso so a wanya wa wi a eye Groflynn eye no a eye 0244596532 na empenyufo ajo so offices kona kwa jibi eye duro nwanwa so akora afi no wabu ne nsa wa ogusu bu nsa kona kwa jibi kona kwa jibi na wotwe betwam na ajai na wotwe na asaba moa ema awo no kurantimi mebetimi asiwa ho kona kwa jibi obeba no akora ne ko school jibi to ne bag no mfanko ewusia 0596 607-858 a Midpoint Pharmacy Limited and all the offices a draw ya bam pacho konya bi eto a ebeboa papa ye Samsung A06 I am from boss bro nyen enu ntinofo ne so be gi udin a ewo eye Samsung shop BM na ekokogye ne bo no so da form ebi ena de da so no Bomodia na eyon sana entimi emuao na Daud Herbal Clinic Joso Krapa ene wo kona kwaji na dro ni bi ya de bia ene ka ho na se Jimmy ene dam ne kwata ne ade fancy wo adwaman so saa wajimi anu eno so memfa ma Dr. Daud o se no de mfa mo dia ka bia no brahofo ani kire ho obesa na Daud 360 capsules ne ointment no enso no ka cho se ya wadro nti unya bi srasra ebetimi aboa wo na mu 0241 244-012 Boris B chicken BB bro nyen enamo edi dia no obia nkonko tobi mo amoye aduane na wo ye aduane mu a acho ye BB se fia obia mfa na njiro nko GB to modern friend no ne twetwe nkomo panyin pa no the number is 0544 444453 Adutwumwa betes eye tete aduro oba ye mfisi aduro no ni mami aye adwuma she enye ne de owo din ne ye bo na wo hwa dance ye free ba enya asem ketwa eno tin fiba wani so ebri wo onum kona kokojibi wona mu aye bo typhoid ne ade ni na Adutwumwa o tonic wanwa so bi nso wo ho oba ye nyenne ma wonum te etima utimi tibidi wo moja no so ade afusane wo na yi fi nyina frim man couple capsules ya no so we gina mu ani ma wo gina won na 3 points ni ade a 0599 415-191 pharmaceutical shop BM Pacho won sabeka bi na yem team sisi yade e na afel menstrual pains netwase Sasem herbal e fresh herbal mixture kona kokojibi bi still mean system bibidura anu nam apoa me bibia so akoye mo amon so mo BP ade ni bi diabetes cholesterol ni ade no ufra brosa kakra bia no abre kona kojibi capsules no so ye Medmal ebemu wagina mu kokojibi fresh lady capsules ebema info nyina bibia so timi akoye wo mayo fresh cold capsules ebetu kokoro so afiri ho ade ni mama bone no ni nyina be free ho ni pedua ni kana heba mixture enso madede ani fi bedro abusia frɛ na egi no ibi etuton na enkoye from 0243 459-319 0243 459-319 3P garlic GB Pacho asthma yade kona kwa GB cholesterol 3P 3P blood pressure kona kwa GB stress na ye wo 3P na yo titriti ni na 3P na 3P garlic P kona kwa GB limited ene dia babusia Bomadia for 0248-928824 na wanyo so na ya catch was Kangen alkaline water ayesu kroje so wedi dia ma bo hyehyew kona kokojibi wonante anu abre kona kokojibi ayesu kroje na dwaboju medie bia so no Kangen
Kangen alkaline water 0241449191 Abawa route Tahoni road and open do ebisu atu abrosan yase he ya so for my men so Sompa ya bebre so for my men makai me das na St Andrew Senior High School ye de me ko amoma ko sua de 2024 2025 ye do mo ko was a fabra no one no SHS 1 2 3 no ama obano so bia wo mo ye bi ho 0244 696911 oboase baby diaper afi ye be wo se me se woto a pure cotton ma kra no to wi se ensanse bia mu no kono kwajibi na eno ano no sizes ahodo no nyina no wo bi ne bo nso da from 0240 306 394 na ebusia Rubaat lubricant engine oil engine oil kabia trotro taxi anwaka ni nyina kono kwajibi ma engine no adwise kulem adoma kwa duru ba bia wokro kono kwajibi na ye kan for the amawo 0592 350916 Sompa chedie kono kwa ye bi yebi adansi a eba no na ma for woni mami bi fra ya was last week ya no hene ire me dem aye de eba ya wo ba no cross ne ntoma ne kunu wu ye o ye kunafo ye wunyan ne kunu wu ya eda na daka mu no ene wato bi di ahwe ne ma school afa de enu pe ene otam ye no de ba afa ne mienu nyina ba wose mami bi a wonim ne hwe wo na wo kono kagetia na baby ani enam no iPhone 90 me recording ti me nya na ayi onya ne yie me nya ne recording nke ya bom amanfo tie ye wasi kejetia ena maami bi ede ne ho pem no nti maami ne ma ne kafa so me da fo enya hwe se maami ni fra brochire na aba ena wo ye so ada wanya yi ana wo fra ja yi tomani ade ena wo ye so wanya yi ana wo so mi kunu na afiri mo so kafra na ate hefa ocheche omudi nkomageme number ya no afrem wo se na maami na ma ne fie edan wo ho awoda otim eya na nke ye tu na firi wa ma ne ma no o de nyame aye o fa ne ma mi Sompa chede ne nti no eya Sompa chede na beji wadanse emu na wo anwa tintimate sadi geisha sika entoma na hwe be aka se geisha soap samum geisha macre yo tinapa mo ma mi dia enu an ye betwa etwa wososo a na ye nase nya mi sha ye dari ne ntuma nyina da na sika ne de ahia pa eye 0598 459802 0598 459802 and 0241 272990 edi beba Teraone media and also Blessed Foster 0241 272990 Joy Cam Roofing Company Limited. Ye ba boye da so bronya mu ye boda no so ama ho anyina ama ya kono me fa bibi nya krokro de jo awie bo aye IBL IELTS ne standard sheet ahodo rotas nyina no ebi wo ho ne na service ahodo estimation obeye de free eno tini bomodin afra 0540 125816 and crank kaso kuma se techima sunyane tamale ne boga wanyina wo ho Ghana grows bebu ne yese kope adwuma ye gia ben ne kope adwuma ye entra fie 0308 245 Charlie Prestige Ghana Limited pure natural mineral water bronya no ane adidie ko to bi na efe kwa na ede soso eno ne kumi no ede wo no mo nso anu ma ma se kula mu nsu bronya eno ane adidie wa bla wo 0538 141 360 Gentleman Dental Clinic ye kwa kohwe ye sen wani kire ho na ye nka wo sen ma ko sesi e bronya bebe ye fefe ya no ko kono ye nyane sa amfa ma opese gira okeka boy no pese ye tu ne de gira tum de opese o ye bia o me ne ye di ama ye be ye di ama se ponu mbon wa o me tu ni nyina afiri ho e di ama onyam no enka no me no onyam mram na afiri ho tum so ohumi go obi so a ontwe ne he sa pepepe e 0559 139 582 0559 139
582. Give us speak capsules. Kone kwa jibi. Na udaye ya. Kone ema ubi. Engu wani masi bronya yi. Enkonko wani masi. Bronya awo beba. Obe iso mwana achochon ho. Kone kwa jibi. Kone kwa jibi. Give us cold capsules. Koko ni aye. I am tia no. Nedro eno. Give us about me shamade dia ti. Eno so beko. Yemfa malaria bia. See Mr. Capsules no. Esi ya he mu ede amaye 0543222470 Pacho Bomodia na pharmaceutical shop bia mu so no de akire ekopa bi wo ho ban herbal hospital echamfo ban o echamfo ban fu ani kire ho echamfo ban se unamu na abuo wodi aduro to so a se wo twetwe won kase mu bia wo ye wo fu ani kire ho me de bia ye di hospital kase fu ani kire ho echamfo ban 0244 083482 Legacy Night. Bronyai. DK event. Ye kwa kwaji ye ni. Legacy Night. Ye ni adofo nyina. Wo mo kwa akotwa esa. Anajo e de ato ho anajo ye ni. Na chese yade amachi de ba kwabena oforian ponsa kwasue Japan ko finti Stone Boy. Nyina e basie. Obese wo ticket no ofo abefo kwan so na wo jepia. Eya no wadai wo phone so star 713 star 33 20 ehon na bi be ko ne bo no edidi so de opa bia no won sabeka bi kwasi ada 29 December ehon ye nyina dia ni kire Micklin Hotel Kumase na eba honti na ya no wa 0550 799 na wa jinchire Mutabita Clinic ya sabia ye nyina dia ni kire ho men na dem e ma ya dia nhyew so fu ani kire mu ho na on hyew ena wo wasanso nurses ne doctors ne animu te wo ho yade bia ha wo bia o musa e wo ho obehwe aboa o 0260 196219 ofra obejo so 0260 196219 Edusa heba Mr. Nene Mami Edusa o den Edusa obaya che yade bia mami tu ase fu ani kire mu ho be mamre yo oba mre yo pe no pese CPC ta mami Edusa ho 0500 110 115 na yenko per time ento ya yade so ewo Medimafo herbal hospital Dr. Time da so yam nyina mfia ne nkire ho ya ma o yade bia ne nkire se yensa fu ani kire mo be hye brato o yade so 774282 ya hwe afre na say 225 million old Ghana cedis na akwa akodiro nana woni nana no kasaye ade ba asem no okai nkomo no kosisi yo ma metia mene nana kasaye me frɛ no na menya no akire kra de no okatekate no timnya ndisi ambusa no so na network ana so sheda no okatekate no wa sheda kate o sheda kate me wow enti akire menya nam se nana na me frɛ no kate no so no oye meeting bi enu nti na ama ontime mpeke okay ana me se abrante na asem na me de tu anim no akosi sen ono so o me ma na mfrɛ no na nkomo bia wa akiro ni nam se na wo so wa frɛ wa na o mani mu aye papa bia ana so bia na reason ho no ma nti na so mani mu aye nti yeso nkonya so a ye mfrɛ no na ye ne nkasa na hu kwan obefa so a ode abrante nsika be mani tu opam che a no meeting kra no opegya animu a wone me be kasa nti ma metia tiawa de ho no no ene wakana sa ma yenwie we se na yenko abedwafo ho Elion Mola Memorial School. School. Abba. Fanfare. Swimming. Eating competition. Yemfa ye manke to anenko. 1 December. Hono mo a. Na we say crowd there. Yay. Wo mo wie. 1 December no mo wie nana. Ene ya no mo yi free so. Ya no mo nyi free so from my ye. Na hexa mixture ene the capsules. Duro. Pacho we say ye all sat. Afi na ye dia ba. Dia badwafo kokwajibi. Se wo say how bad ya. Kono kokwajibi. Na sitie all san e ba na che say hopopo ya na se wo bofuno wanu mu ado. Hu yo basa. Timiti ya wo kokwa no na epie wachi ubeka so obi de ade na abo. Kono kokwajibi. Wamodia na ekwajibi na intimi emwa. 024023
8310 na jinchiremu na ebusia yemfa ensia se ne enko agudie polina so nana ne se agudie obefe nana kwasi amo a ekuro ya na meru efi ntotro so he asempa na ye anahi nyame beye ntotro so nyame beye ma yenko agudie abrati ya meda ase ya ye ta kan asem bi se mantena me ba bi ansa na obi beka bibi sare na bi oni bibi ye na obi abetu na futuo bi ama na jade ye wo ye de ne ho akobata ni pakro ne se bi amepe bi fufura ye na eno so ankosi hwe ene ye ta kan sa asem wi ana se mantena me ba bi anwene me ho eno so eka ho ana me hu ya nka ebi na ato abranti na asem no kwasem ni omu se na age pene de ne nso emu oye yiye sanko ntena ne ba bi cross wo ye na adwuma e wo Dubai abranti wo tu kwan sabi enye kura na omu se yete ema masundwie omu de ne nso duma bi na ada ho kakra ya na boa eti abranti de osi so na agya wo ye na adwen so wo tu kwan akɔpepa bi adi na wo de abɔ ne bra enka ne kwan so a na nso agya wote ne ba bi di ne pa enka ne ma ekoso kama e wo Dubai ema no na nso ba bi a wo de nani sa ya dai e kireye menka so oye mfunso bebere na emom ni yiye mu na na oye dai ope na emom mesa fa kwanya ne so na masa atu nipa bifo se wote yara nya kura wo nim se Dubai na wokɔ Dubai de mi se wo pese wo to wo ho so age se wo san back to Ghana na wa be ye onhihye bi anase nkrata afoforo enti mesere se bi a 2 years 4 years 5 years ana wo ya wadwene se bi a wo contract no wo kotwa wo ho na nson ya mesere se mamu nidi wo bi achi mo bi fa na ada akwan bi ansa mamu nte mehwemochi eduru na bi anyi enua ba ma idie nko a eto nipa no bebre ti mesere se de wo focus se wo koye no ma wani nya dan enkoso eduru mre bi na wo hwe na so obesan ba wachi na wo pe enkrata na sa kwantu ye janiu na wo bi afanya nsakwa na 7 preduasa obra wakɔ bre Dubai mi amesi abrosa ho hohoro eni clean adwuma wo koye eni wochema ya adwuma wo koye adwuma na edin minim se mokɔ amo bre enti mesere kakra bia mokɔ amusomu no monhwe hunu se ba bia ana obi a wo betumfo ama matete asa amochi no sabe kwan bi so preduasa so we ni papa de a na wadi nachi na nya saa de a kan se 225 million kure ni emu eson edosu yie abrante wa bre na emom se de na naje peni se ye so ni nkonwa so obe friend na na we de wadawroma abema asukonoma akobre na wanya ni sika ntina na wadawroma se enye yie a fanisi kama no na de owo no fa nkoye ne fa asundwie nya dai emra abrewati amedema no asi medase yankonkodi simedu emra enkomo ekwan so emra sesia enyamba cha memo akwaba ona muti sen ya mi adumo simedu ya de amama yentietefo nyina ye krado okay aye kitima herbal center na moti yankan wie kitima herbal center na ye de pada wanwaso bi aba chese yene ya sa tima ka kire experience sa gonorrhea pada na ye de aba no ebi ni Ghana ha ane na bibiri mu nyina adenti ne yakasa efi se pada na ya gonorrhea pada bia aya wanwade chese the entire yakasa pada no ebi maada no ya patro se gonorrhea pada no ya di ana gonorrhea yare no ya de wo na yare no ya de wunti no obi ho ya akura ketekete na so na infection no ya de awo nti no se be woni obema enhia da na so na se bonka ana se ration bi agugu no na ho keka no enso no ni bema bi enhia da sanso na bema bi nso ho ya wo no ya de sa gonorrhea no wo nti no ne maame ne papa de wo nti no ne bema epie ba ya na ketua bi ontimi na oba enhia da na emompo ono ne bema nso a wo se nya ya kese kakra no nso a ipacho aye loan spend count sa loan spend count no nyam kupon hihye yi mu no se wo de ne oba nyin se pe enam se yale ni nti no obehu a se akura na obewo no ana se wunyin se na ayiagu na se de nyame bua nso ade obetimi de awo no nso no obehu a se sa akura no ye bewo no odi be se mfie aduana but adwena woni tirim no eye kitua bi eye gonorrhea sentence no ebi okura de ehu kwa ne se odi gonorrhea bewo akura bebre ya tumatu matuagu ebi ese nsuo ba ebi se bosomba ni nyina ye gonorrhea sentence na ade ba ko ehu kura ne se gonorrhea no se wo so na se wo de wo akura no
na say low spend canton no e wo so na de wo akura na akura no betima form kama na ya wo na ba asase so na so na ne yema de amform yi akura no twum mutan obewu afi asase so we na abiro bi ka say kitima herbal center won say mo ya wo kan de yanti bi kura wo wiase da na doctor bi ani wa waka kira na herbal center bi ani wa yati na no Sasem hu bi da no na so wan hwe na say obehu say wo hu sa de na obeka say bi a o de be call hospital ama yakwa ko treat maka kira say sa yale no ade a won pekura ne say o de be call hospital say ko treat efi say mo ane won to hwe mo ne o mememu ne wase wo kakra no na wonya treat wo mo say ground afa na mo ane be wurawura wi de mo nyina na wan hwe ya aboa no otimi kwatena wo na ase no kwatena wo na ase an hwe wo na na odi si fom no odi hempa boa mu a an hwe abeka hempa boa kra nhye wo na kwatena wo na ase tunkosua na wo ye nipadua wo na be hyew wo na be hyehyehye no an hwe abeka so bi na ato odu na so na ye sa gonorrhea sentence no obetima betena kotodwem obekọ doctor beka se kotodwe ni nyina awewe amana kan dompi me pa cha wonko otu mirika se obetima kotena wutiri mu na e wo de wutiri anye ya na ko wura wa adwen mu a me pa cha wadwen timi sei e ma wa adwen no itimi bodam obetima wa ko wura wani obetima se wani nyina gonorrhea betima ko wura oba bi ama ho ayekuro wan hwe ekuro no obe mia na ha e ba ko to ha e ba dada o sa gonorrhea betima ko toni pa yam ama ko doctor beka se nsu ehye gina wo yam enso na ye sa sentence no me pa cha aje se kitima herbal center na ba obetima nya adura obetima anoma ma gonorrhea mo ani nyina tima wu afiri omu anu ti ne ya ka kiro se gonorrhea aduro no ebi ni Ghana ha de adura bibire mu ha nyina enti na Nigeria fo any Colivoire for any Togo for nyina edu America ba kitima herbal center e be pedro no because omu nyina hu se ampa aduro na pie wo Ghana ha anya asem ketewa ye kan abrewa bi na ni kunu se kitima herbal asem na wo kan wo se chese ono omu wo musika nkasa wo na su gonorrhea ne sa baba so no etena omu so wo Ghana ha no omu akon anya de bi sa ye dey ekọ se omu ba gi ma adura omu timu se ampa se me ka se gonorrhea mo ano sa na tie no eye no kure gonorrhea moa no e ka sentence a etimi ya aizam say ye tam ninti no ye duru ba bia na ye dey ye twa so ama gonorrhea ye fire man nto dwobo ho na o si na ye nto aso enti ye number no ani ade tu dwa no ye number no ye 0246 91 47 17 and it was 0539 70 68 na misro ye wo Kumase Abuakwa Methodist Church ya ne twrobo akodu school no ena edi nhwanim opekitima herbal center ho na obenya no na misro sa gonorrhea yinti ama be ma bi ho obedwu so na ne be memo hyehye no chese obi okura obefo oba wie kura na moja nko na eba gonorrhea wenti no ama obi awo etibi twawo gonorrhea ama obi what they say ama ye obi awode afinu gonorrhea no na ade ba ko osa ye ehu pa ne se wan hweye na wo treat mpane no gonorrhea no be mo no betima dika wo yem na hwe abohu beduru ba bi no na otupu na no nyina asisi wan hwe awo wo ho no mo beti se mo bi pim pa utimi se wa yase yo ya e pa cho ye ka se ye ka ne san se emema gonorrhea no etimi ma emema bi oba no yi ne be ma pa kire wa enam gonorrhea ne ntini be me na fo etimi srew ekwan obefa so ama wo ato no je se obakitima herbal center me se ye nko na ye nya adura obetima nom ama na wura oni padua ne makumwa abrawo nipa no edate wo na so na mumwa na wu ama ho ayedai ato oti ase enti eho na wan hwe na se uhu sa na obema ye sa na wan hwe a obi begira ba bia ka kiro se bra na onfa duro bi mfa ho na be ma ne be kese be se odi be ko sa ketua na na ade be ba se obi ani madanse wo yire na odi ne ketua ko sa no odi betu na ni mo no hu oti ase na wan hwe ya me se wo triti ko no wo ho abon te se obe me maje ope na treatment na wo triti no ye blood group bi ho no ma on de wan hwe na so triti no empani mu a ebetima di be 3 years na hu se gonorrhea no kra kokra na eno me se wan hwe obe ma maje ope obeti wani na obe ma na fo aka ketekete obe ma no afo kra wo de ye hwe anyi mesraw kutu America ebra kitima ya ba center maka kiro se mema obema no ensa na obema bewuo no koko betima ma be ma yemre na gonorrhea de obetimi kum obema na nkasa efise oyemwa enti obekum obema na nkasa
Sanso ne yɛka kyerɛ sɛ nyɛ no nko ne yɛyɛ ho adwuma na tam ne nti yɛka kyerɛ sɛ yɛyɛ hepatitis B ho adwuma yɛnko ne obi a sɛ ɔde hepatitis B ne ba yɛ ta ebresa ato so ka kyerɛ sɛ tam sei na mmoa no nyinaa na sɛ tam sei na yɛre no se bɛyɛ dɛ ebetu nti ebi ana ɛno deɛ yankase di ho adanse nti ebi wɔ hɔ a wanhwɛ a na ebi a wokɔ proti bia na wotu kwae o wanhwɛ a bɛkɔ na obi adaada wo bɛba na opi pɛsi ne nyinaa na ayɛ dɛ ayɛ waste na ai hepatitis B no na adeɛ ba ko pa ehu pa ne sɛ so ɔba so ɛwɔ group bi wɔ hɔ no so ɔba so na sɛ ɔbɛtena so ɔbɔ sɛ wo nipadua no wo fon wo yɛ ababa wa na wo yɛ abrewa force ana akokora force wo de bɛkɔ hospital mesi obi ne ho bɛhu agye sɛ ɔde bakitima herbal center na wanhwɛ yɛ bɛhyehyɛ wɔ fu ama na ase ataatai obi da baabi a mesi ne na ase ataatai yɛ sɛ dua na abɔ no ana sɛ sɛ me pa kyɛw bakitima herbal center mesi wo ba yɛ de best 5 days wo na ase ataatai no na wɔ fu na ahyɛ ne nyina bɛtwetwe obɛhu sɛ obi na apɔso yɛ ne hodwo ɛyɛ sentence bebree me pa kyɛw tutu amerika yɛka kyerɛ sɛ hania ne deɛ amanfoɔ gua ne gu so a yɛdi ka ba na ɔmo se ɔmo nyintum na yɛ hania no woba 3-4 days ɛhyɛ wayɛ sɛ ɛsɛ ne nyina yiyira na wo hwɛ ne mu so a yɛgyi ne nyina afiri hɔ nom me pa kyɛw sɛ ɛfiri wayɛ sɛ 3 days na ɛno nkyerɛ sɛ ɛkɔ yɛbɛmo anom aduro no akɔduru baabi ansa na wagyae yɛbɛmo anom aduro no akɔduru baabi yɛka sɛ gyae a na no ano no ɛti mesrɛw kitima yɛba sɛ ntadeɛ yɛnyɛ sɛ bia yɛgyina ha na yɛdwa anum woba yɛasoɛ yɛ a amanfoɔ na ɛbɔ se na obiara da nwane anaasɛ obi a watɔ duro bibia ɔda nwane na ɔbɔ ne mpa yɛwie pɛ kitima herbal center na ɔda na se ɛfiri sɛ gonorrhea asɛm na yɛka no adeɛ amanfoɔ nya odi ase eti ne yɛka kyerɛ opin sɛ gonorrhea duro no obi ani hɔ a wɔwɔ bi ɛwɔ Ghana ha ne yɛbibire mu abɛ bia ɛfiri sɛ yɛ moa saa moa no wɔnwu afiri widie no mu a gonorrhea no sɛ woni mi ni adanse anaasɛ wonyi ntuma a gonorrhea no ɛyɛ wo no ama wo abɔ abrewa anaasɛ wabɔ akɔkora bɛpem saa mmere abrawo nya no aduru ama wo de awo ma ama wo man so de awo papa bi ka kyerɛ me maame bi ɔsi ɔfrɛ me no ɔsi ɔbɛtɔ aduro ni bi no ɔkɔ test ni bi akɔ na adeɛ ba ko yɛ na werɛ hɔ ne sɛ na ne kunu yɛ bank manager na ɛnam gonorrhea ni to ɔhyɛ ne ho akɔmfo na so obi ehu sɛ gonorrhea ni ti na yɛ nsa but no on deɛ no yɛ ɔba atenti no ɛyɛ sɛ ɔhwɛ ne ma na ne ɔhwɛ aduro a wanom ama ɔmu nyinaa ho atɔ no na bɛma ni hɔ na ɔba no wo su o ti ase eti mesrɛw gonorrhea no enti na masa abɔ hɔ biem no ɛyɛ yare a ɛne hepatitis B no obi ba da so wɔ na aduro me pa kyɛw bɛkɔ no bɛdi na ayi bɛbo so memiɛnsa na ate hɔ nom na bibi anya wo ibedi kɔ wie na maka kyerɛ sɛ mesrɛw yɛ de yare akɛse na yɛ ho aduro me say cancer breast cancer so ada onufum sɛ ada wa wodi ano sɛ wɔ yam obon sɛ no obi mogya hwie no me pa kyɛw maami bi ɛba na obi ɔkɔ hospital yɛ de sika aka ne nufu no na hyehyɛ mu te sɛ yi no ɔba ya me de aduro no kan no na me say madam ano tiye no me se wontimi ntena hɔ me srɛw wo saa yare ni bia ɛmo bi na ada yɛ fa yɛ ma ne ntu dwaye brɛ na yɛ be ɛma ne kan kyerɛ sɛ eni ayarehwɛ brakitima herbal center ɛyɛ twiro sɛ yare bia osuro ko bibia oba ibe yɛ fi hɔ yɛ fa yɛ ma ne ntu dwana but yɛ number no yɛ 0246 91 47 17 0246 91 47 17 ɛyɛ 0539 70 68 81 0539 70 68 81 kitima ɛna yɛte wɔnom ɛnka no twɛ bo akɔdua school ne hwɛ no wɔpɛ bo akwa me bo a methodist asafo no nkyɛ hɔ a ɛna obehu wɔnom nana bacho ma yɛnkɔ yɛ nimu a yo ma metia medase nyame nhyira ɛyɛ nana de a ɔyɛ no ya na ɛyɛ me ya sɛ adwuma eni ɔman mu nti emabunu pɛkwan atu eti ma metia de akɔ ne sɛ nipa no nya kɔgye store dan a no de lupre bi akɔsɛn ni mu ɔde wo kwani container no de lupre bi atetale hwehwɛ anim ɔde wo tu kwani ye bɛsrɛ saa fo no sɛ wunni connection bi ade obi etu kwa ya ɛnha ho di nipa sikani na ma metia de ma kɔ wo wi asesesi ani sɛ ma metia ye wo nipa bi wo hono mo a onsuro duabɔ
onsuro ntintum onsuro court enti si obu nkrofo ani onsuro nananom so ani onsuro obia ma metia na me ya na me ya wo sa kwa no so se nipa bi mo mani now so pekwan atua hwem na wa pagani wan ne fakọ enya madamfo bi se na mo nyina mu di akire na ye besre nana se de osi ne ye kan se ye ma brantie nfra na se ye so ye mfre no abrantie ne de ofre no enye ye obetimi ne na dili anko wan farmer ma metia matia eti ye mo mbefre no pa one ye ni nkomo so one ye ni nkomo bi nso e be sa atena kesi sa pepe ne de ne picture to TV no so na abrantie asema meka che ne se de na na ye no na wonim amam ne mama ne onim ni nyina apart from say wo ye connection so de nkrofo tukwa no na nim sa ne ma we nyina se nana eka so onim se ye bodua wa krom ha na ze nana atwatro na nim ni nyina eti mesre nana se na de ma mi tie ye di free no ye di free nana ya ma ne free sha ye di free no mesre nana ba bi o bia o te menka bia no nana entu akwa ni sika mfama no nana mfama no mana na nya ye no ho sa ate na ye na ni braba ba bia kwa nda bia no ye be kira branche so wona ne kan so omo ya ne ye hu ba bia betimi akwa sa pepe na ma mitia me nana se do si ni me kasa ye nti no me pese mekwa achi na ma mitia me ka asem bi enne enipa nsuro nyame enne enipa nsuro nyame eti na ni nua ohwe ni nua nim se ya na oye ne bone ma mitia ohwe ni nua nim se ya na oye ne bone nipa di ni nua bone a wonwene ho se abraman ekwan ya wotui ene awo a wokotenam akoyi adwuma kakra epekwan atu wonni connection bia na nanka so connection mona muma nkra se bobonua o kan ya se die ande yi kati me ka kirew me tia kofo afriye ba bi obi a me tia no na samuwa me tia wo me ade a me mpene sa sisisem no so bia na adwese ma me ti obesisiwa na mani abre eti kati na ene de man free show yentwen yenye mo papa bia ma metia nyame adom a dasene na namfo nyina ya de betu afidie so amani pa nyina hu nana ma metia am dase me so me dase ebusia ke pese ye kwa afrefo no wosesi ananso no mayenko so ame mazi asem de bi free ho eba filling station go filling station ho na wa bra ye ko pedro ede aye ye ho mamomre ye eye saa na wose ye no mapomde ho nsem no eye na ehia ye ntine yenko ma me adusa ho na ye mani simedu onfansa yale wa hodo emmo ye kokko emfanfa honam nim so no honam dua no yale bia ya na empopoye bank account so ya na ni enhyeda eni so saa ma me mpacha me akwa aba mejo so ebru ohima so no na pom ti say adum ti ho ye na won so ene wo so saa awon fa me se wo de koto aba wo china o china de ekotinti me se no we ye abato ahon we abato erade mo ye na sunwie ni yene amen eno ani hia ya adwinchen de ye be kire na sunwie ni de ye hia pa eno ni ade hia ene erade ase ye di nkan amen me da fo ko so de ye be ye wase manu si ya na so do adwenkyere ba ye sa na ye no na ye hwe ya pom de won nsam na ye nka adu sa products en wa sam na mba beka ebetimi aba se wate dada na enso mpanyine se aboso ba na ma eja pai adu sa he ba mesha ni do sa ba capsules eye well recognized and yasa eye well researched and eye well vetted by Food and Drug Authority enti se eba se ye ka ho asam a ye de akokoduro ka abra yensuro ho se wo pe kokko aduro se wo pe sisi yade aduro se wo pe aduro etu infection pa na o se wo be ye do se ba mesha ene do se ba ka so to nche de e ke se asam ya ba mesro se kokko ha o sisi yade ha wa bora herbal shop drugstore license chemical shop biemu wo se me pe do se herbal mesha ene do se herbal capsules wo nya bi ato mesro ti aduro nya aduro a me fro ka che se from telephone so Shia mahane beji anase kofo bottle bla beji debi eduro ne ye eduro a ewo drug store any herbal shop any pharmacy over the counter biya mu obi kokko afifiri ne to wotrase wo de wonye obi kokko sabitu anto te sei kokromotie obi kokko agu nani ase tuntuntum obi kokko agu ne minimu obi kokko mane kwa ne minim obi kokko amane ni so nyina ni wisi misro edusa herbal mesha any edusa herbal capsules any eduro a baby awo bia be comfort dia mawo de here ne say pharmacy anase herbal shop wo wo de oboru mu abenya bia to edusan ko ani kokko ni sisi ade aduro wo dwa so da America sa wonu menka won enti ama wona a wo akwantum no pepa san no boga no
what the hours na ye adwuma hours na the ye adwuma o ka kire say the morning na 24 hours one transfer fa yin nzuru ma so ha no enti won mu wi a wakọ na adwuma enti se kokọ na etete wa emaye nka chase se wonum bi na aboa wo bi wo ne sisi ya ne ya pa de bia me ka se mo mo sisi ya mo ya dodo no ye kokọ ebu okọ na ekuro ne wo ne sisi nim ti wo so sisi ne mu tutu ne mu ya wo ya emu femfemo emu dwawo emu hyehyew wo nante kakra bia yesa wo tutwe dan wo to asinti nyina atwetwon wo bi be ka se setika aso na kokrom wo na kokrom na etwon na ne kofa ba nyina ye westpen ya o sisi ya de ya enti misro medofo me pa chaw we de me start to me sempa chaw apomde hu yen se wo kye yakoto aba anwodi ni wa bede wako wo bi be kwa yan fa prage anase taxi bia me gina wanso ana nko asam aba ni sisi wo wu a ne satutu brika sumankwara no wo se wo monko drugstore na be won no wo monko pa Adusa herbal mesha ene Adusa herbal capsules neto wo to ne sa no a numni mienu nyina bom numadusa nsuo no ene capsules ni nyina bom de me ke wa tiase me se Adusa mesha ne capsules no numni mienu nyina bom wono ma aba wo de bosso a aye kama asempetia Ewrade de ya sabe ba wo bedi adanse Adusa mu abasobo de doso ye ntumi nka ho asem wo bi wa wase mreye enti wo ye capsules atwen whisper male vitality wo bi hu male vitality no in ase ne e ma ntimi no bi be ma wonya chronic waist pain wonya hemorrhoid anase pulse anase de fene koko na wo entreat a e na kokofa mreye de brewo enti e de male vitality ni gu ho a na mo anom ne say supplements a e be book so system eno che say wo ba wontimi no bi wo ko nkran ya wo kan shi drug lane so be kwatena herbal shops across Ghana ebi wo House of Drugs will be Halos will be Kingswalk will be Ruta will be baby atro do bi ebi wo nkran Echoes Pharmacy ashama obenya bi anase Widama Pharmacy ashama leba no bi wo mo watakwa mo mfa mo ni che wo asa bi duro fie ebi wo mo watakrade a nimdie anase appointment crisis dance ebi wo go for Rudu Agase Pharmacy mo asaman kase a ho nyina etunto bi wo bo modia se babia wo biara wo se me Adusa herbal mesha man kase mfo mo kwa Jeff wa wo benya bi atom ma mo kura wo sudi no che se bi ni wo edo na ba be trans emfie duni enti babia be fa bia bi wo ye yankase aso ye me ensa na wo Ghana ha Kumasi ye wo Swami magazine macro go filling station dino macro de wo Finsu road no go filling station a wo macro no ha wramu sade wo ko bu fuwa no ba ye wo ye won fidie hodo a Ewrade enam by grace so fa edu no fidie no so ayi yade ahodo apie na ye wo ye no hodo bebre ye de treat wo ye Adusa herbal mesha ne capsules nchen ye wo other 14 herbal products all well vetted and approved by Food and Drugs Authority eno ne ye de adwuma your malaria de typhoid de chest infection de ye de bebre ya no oduro Ewrade de amaye ye prostamite capsules e prostate duro man capsules and the mema nkwa na enom wo Freddy Mens wa me nua nyina benya bia to prostamite America wasem e mo amu benya prostate mo nya mfie aduanan yekone ade mo nonom a ebo mo prostate no e ho bae Kumasi Freddy Mens Colinac Misty Herbal, Denny Herbal, Oson Chemist, PF Pharmacy, have made Adia, baby, a true biara, Kumasi, just say, ebu seta. Kumasi, Messia was so magazine macro, go down, walk one cryer, Yawala Pass, would do last farmers, Abu and Oka Crabia, to go office, any pizza man, with the same building, Yawanechi. Sunyana say a new town, and it is so gold, Median Miche. I feel herbal shop no drugstore be a what Ghana Hano. What's me Adusa herbal mesha, me Adusa herbal capsules. Ye baby amount, Ubanumana and Watom, the aged, Obu when you or Quan and Mukakra, and to the be am high me ya, Mrs. me chepe, me chese, or bread. Bring yam, we say a quay or mando ya. Young Todd will send money beneath fences society, man. Or no more, Ninti na Miss and a kama, a man and what tono, Nasun Jabba. Medofo, your telephone numbers in me. Mama we television e go screen anim mama ti radio mama fa pen na mo nkyere mo nya me de mama Adusa me ne me kru na ye adwuma no ye me o ye fa ne elder doctor Adusa sa akode ye nyina ye Adusa enti sa obi o be ma ofra o se me po oba no obi o oba se chese me strong bo modern na ni eni nkomo na Ewrade mfa ye so emfa ye resa emra e 0500 050
110 115 0500 110 115 and no your telecell and I say Vodafone 0500 110 115 and a 055 700 98 24 and a 25. Yes, 055 700 98 24 and a 25. The movie what flower do the sun herbal asway ye no baba nkomo medafo yade bia tete wo bia yasam se fidie nsa yade afidie hyede yade wo na enu na se yade ye de fidie hwe wi ase na aduro e de be ma wo kwato adusane bi na nom fansuo no kaka so no me se numbom na wa obedi adanse wo bo so minimu na wo kwan wo gya wana ye mogya na eba wo dwunso e mantentem na wo kyem wo bu nsa ye wa obefom no obi abete nka ofiom dafo de ma medu sansan pedi na ba de befa so de ayaresa e de abro de ye ka twato ne se de ode ayaresa ba ye rade na wo fa wo gidie ene aduru aba no so de ayaresa ba di ka gidi se adusane rade de adanse so borum na kwatonom na se wonum na dance ne ba na ohia me na se waka say dusa heba ma je so say ma dance ni. God bless you all. Yeah, that's it. God bless you too, mommy. Nyankopon ensure e said o sika me gini say edusa no wo de no ne bi ba na so mpa ache de so say emfa be nsisi so na de bi ba ne so ye de nsisi so na atimi akwa ya de ma ye na wase medofo papa ebusia Sompa TV so near Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 krejumedi animo ewo enkranza enebunu epo ye mantemo na yenhwe na yenko yenko lesson so ansa na no yenfa happy birthday so no kon enkonfama baba idi ya wo medoma kumase medoma Rabbi ya ono ewa Sompa marketing department NSA yemfama so do papa pe rade nkoso enhraw e man kwatenten Sansona Francis Edu say happy birthday to you Francis Edu say we every mami B Sompa TV Sompa FM Sompa Nkomo producer wani youth ya wonom so ewa House of Faith trade the branch no ene de awoda padie de ma wo so se trade apoba se yedom se omo akwatenti ahoden ni apomodin wom na on show so enkra wa bra ho ema sem de won kwa na me na enepa emuso ewo wa bra bom happy birthday to you ama donito happy birthday to you fuforua danito nem kwan so for mo ni no Mary omo kwan so for ma commercial bank here sometimes so jina ho last week Friday me hu me ana manfro commercial bank anim ha ye Tiama Danito happy birthday to you me do for rade nkoso enhra nem kwa ye de se nem kwa ye de se na mensa kan fun de net de se yanka se ma me wa se mezo enura anopa me ne bo ache ko ho oh okay ye ko na ya ponche nkwa bi anu wa ye no me so me ko china nyame ya do e china wonye o china wo ye memenda wo ma obeba memenda wo ye wana ka cho se memenda wonye abato ni nti ala ya tu ya ni di wachira wo ya ni fufu de papa happy birthday to you me don for ya do papa ye nana mensa Abraham patitu no di ye nyina ye nim we Sompa fufu no ya na makope bi ato nana ma odro happy birthday to you Hinini fan club Amsterdam eho ena owo me da for rade nkosoa enkura no hwe so omo ho ba wa bra ho ema asem no ma ne panso mu so ewo wa bra bom di won kwa na me na emuso happy birthday to you Ebenezer baba ya wono ewo santase wo ye baba ana wo yitire ewo santase it's your birthday way bright and say yemfa ema onyakopon enkroma abotom so enyedu na enya enipanso emuso ewo abrabom erade ma kwatente a ahoden ewom happy birthday to you bright na yemfa we say entwa so happy birthday to you Vic Fidelity Bank Kanena wo Swami branch amen say wo tech enti happy birthday to you sister erade ma wadom no so uradofo ene nkwada ne nyina busia nyina ase yem wawoda pa erade nkoso enkura onhwe so na ontutu anamo NCA nyankwatenti ahoden enso ebuso na ahomra fa so sabe ema oh my Ghana any wiase nyina I love you so much erade nhrawpi
Ebusia ya the way a chatwo Vicky na ne da so munyi ne free so fama ye ne waje ne de awie na ye fa happy birthday so no nkoma mama G miankasa me ma me dofo ye ono so we US abrochimemo mama G erade nkoso enhira it's your birthday na oma kwatenti ahoden wo makoma so ade bia no erade enye enfama na no ada wasesa ntade ene entoma ede aba ye sompa achede ni bi nyakopon enhye wanemu na onhwe wo ne wabusua nyina eso entutu anamonsi bia ekron from erade kane ni wani ma no pawia ene anwumre sebe ya bibia so ebekoye di amount big 6 I love you so much asem penny pafo nyina se ye do papa ye ye de si hase num 0451 931 931 0451 931 931 0548 931 931 0548 931 931 yes sorry adjust so ye for call esene kakra na yetimi e de etu apo asem na ye kan ye no o de kakra ya wo e fa ho no 0551 931 931 sa lines no ba ko pe na ye adwuma ho ma ye fa 0551 931 931 no asafre 0548 931 931 ye beba no na abana ye koye nim ye fa few colors na ya sorry so me da fon pa cho me mo akwa ba odin ba bia kasa free Holly pa cho kasa kasa kakra ma na twu free fidie no ho why my entie way Mary me pa cho ayi na sabu de kakra pa cho ye tie o Pikachu, I know I had your cry, you know, what you know, when you back down, it became man away. Yate. Waka say we man be fast na yenko ye nim na yen hwe de e wo ho na yen sorry adwa so ya fast pass for no emre no kakra. Me do fon pacho akwa ba odin ba bia kasa free. Hello. Papa pacho odin ba bia kasa free twu fresh de no ho maye. Me kasa free odin ko ada so. Papa pacho maye ntiel. Okay. Most of my can far in connection man no. Now, obi kura ka the word connection. Hello and ya the papa. What you say? Connection ya the papa. Papa na wo kan o he na wo kan. Ono efi. Se o na o pe mi pe bi ko ya, ko obi ni be bi wo. Anu aso obi se ko. The sana connection it here for the go back you know inside. It you and the sika of the man no. And one of the paka, and one of the big, and one of the big hotel. What the Nippon call a what the Nako a British embassy. What me pacho. Why you will say yemfa with all due respect. Or the choir and the about 70 PM free or buy. When I discuss how they make to coin. The American saw them back doing no. Obi akro timi no obi kanana no for obi anso ntu kwan danso no makwa akoyent with all the respect wa drink share with them pacho yemfa me da say I will say 0454931931 yemfa just two callers na yemfa ni nyina ensi ehase nom nana yes sorry adwaso network ni mo aye ma yenhwe na yen sorry enko last call and pacho din baby akase free hello pacho din baby akase free Nana yanko. Yo, mami tia. That's it. Nyame nhyira pa. Ye ko ye de ye kan se kene kwa akoto aba. Okay. Nti obi an sorry. Okay. Na onkonkoto naba. Na akoto so a kofie boko na asundwe mra. Mechia ye otumfo dampra no ehene. Okay. Nana ose nyame kese. One ne hema nana mese wanya ako. Dampra no hema. Ene ne mama hene nana kwaku asare dwoben. Mechia omo nyina ba bi omo bia. Yeah, that's it. Abrantie nana mensa won totro so mi run totro so hine so mechia we buru mi nua be ma prekope wo USA e fro bra ben but ye fro nana mensa odi akonwa e won totro so nyame ya adomo a ye behwe na ya kasa abrantie kwa akoma to yem totro so ye medie mu a Global Church of Grace ho
ena chese panyipa no so na sifrent no ye nyina ye die mu ene ho me yasafo ba prekope enti e behwe na asem no ya pen po masibe papa no pen bo konsem a ye ne be kɔ ne bɔkɔ sɛ wɔn pen san so a baabi a yensa beka scan ye defy yensa beka no ye be ne sa gude pacho ye sorry 30 seconds yen kwa ti ase de di kan ye no say kina nyame yadoma ye koto aba ye nyina ye sere asomdwie na ye sorry so me ma me ba ko abusuakuru a friend ma akusi onfa ye dwumadie ni agrokra woni me ma me sister aginu mu nyina ene access church abusuakuru a asafoma ye sofo reverend azika no chin na pamfu nyina ye michia o mu nyina ewie Yanso yada sebusia yadi esi ya frama ohine rema me akua yabo esi ama medin no betimi asa frama brewetia mabina producers ni nyina ase minister IBJ na mensa brampa B ene Abigail Shadrack edom ni nyina yada mo ase Mr David and afen so systematic price mo so mu e won krans en rade enhiramo na me na me ankasa me de akwese Sompa nso ase me home family sa wase mama sole enko koye program watim si yo agwasi me da se nyame nkoso nhira na onya wadom so yes sorry so asempetia ochina kwoto waba e wo asomdwiem utu wi ampacho brafie na behwe Sompa TV netie Sompa 93.1 Sompa 98.9 Sompa 90.7 yemfidie ne ye de kwa baabi adege tente no enkokko ntokwa na abato eye kire wadwen kabi na me so menka bi se be ya Ghana ye betimi afa ye ntampa efra na yakko akoye nim ewo empuntuo kwan so